reka nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho rwose mu bice bitandukanye by'isi tukwifurije kugira amahirwe n'imigisha ndetse ibyo ukora byose bigende neza atari gatanu nk'uko ubyifuza. Birumvikana muri kano kandi tugarutse muri gahunda z'amakuru akomeye cyane, n'amakuru agiye kwibanda kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ukomeje kugenda uzamba mu buryo bukomeye cyane, by'umwihariko ni ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo ndetse no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kizamagingo yacyamaze kuba kibikaho indege karundura zigiye kuba n'ubundi ngo zakifashishwa mu rugamba rugiye kuba by'umwihariko rwahuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda gishinja u Rwanda kuba by'umwihariko rutera inkunga za gisirikare abarwanya mu mitwe igiye itandukanye irimo n'umutwe wa Tabara ubarizwa ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda kigashinjwa no kuba gifatanya n'ingabo z'umutwe wa M23 kizamagingo zihanganye n'ingabo za FDNB n'ingabo za kiragihugu cy'u Burundi zigaragara ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo mu ntambara n'ubundi zifatanyijemo n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC, urubyiruko rwa Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR mu bikorwa byo kwivuna umwanzi ari we AFC M23 ikomeza kugenda ayigarura ibice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Mu yandi makuru kandi turaza kurebera mu byishiko mishkenda abigarukwaho kubyerekeranye no mujyi wa Goma, ndetse turaza kurebera hamwe kubyerekeranye na none no mujyi wa Bukavu uherereye muri Sud Kivu aho ibintu bitameze neza habe na gato. Abaturage bakuranye by'umwihariko bari muri gahunda zitari nziza habe na gato zo kwamaganira kure ubuyobozi bwa AFC M23. Ni AFC M23 yigaruriye umujyi wa Goma guhera ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025, ubwo by'umwihariko rero uyu mujyi wa Goma bawigaruriraga ni nawo mujyi wahise ushyirwamo ibirindiro bikuru by'izi ngabo z'umutwe wa M23 cyangwa se ibiro bikuru bw'izamagingo. Rero amakuru akomuskenda agaruka akomuskenda avuga ko abaturage by'umwihariko bari mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23 ndetse we M23 byanagiye binavuga ko inshuro nyinshi wifuza kuba wakora igihugu kigenga kiswe leta ya Kivu kizamagingo ya komushkenda bitangazwa ko abaturage bahangayikishijwe mu buryo bukomeye cyane n'uburyo imisoro komushkenda itumbagizwa ngo n'abayobozi w'uyu mutwe wa M23 cyangwa se biri huriro AFC, ndetse bakanahangayikishwa mu buryo bukomeye cyane ngo no kuba bamwe mu baturage bakomushkenda abicwa urubozo barashwe urufa rw'amasasu nyuma ko n'ubundi bakomushkenda babitiranya ko rero ari abaturage cyangwa se ari abarwanya umutwe wa FDL kwizamagingo ya urwanya ubuyobozi buri ku cy'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kwizamagingo rero byinshi komushkenda bigarukwaho bikomushkenda bigaragaza ko M23 iri muri gahunda zo kuba yafata abaturage bagiye batandukanye nk'uko byanagiye bigaragara mu minsi yatambutse, ubwo abaturage biganjemo abashesha kanguhe ndetse n'abana batoya bagiye bakurwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo bagashyurwa mu gihugu cy'u Rwanda bivuga ko ari abanyarwanda, ni mu gihe abandi rero bacyuwe by'umwihariko bivuga ko rero ari abo mu mutwe wa FDL kwizamagingo ya urwanya ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko unacumbikwe na leta y'igihugu cya Kongo yiyemeje kugenda rero ibaha indaro ndetse n'ingemu, ndetse abangana nabo bakaba bafite gahunda zikomeye cyane zo gutangiza intambara ndetse n'ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi komishkenda abigarukwaho ndetse yewe ikinshasa turaza kubanaho tuhaterera amaso yacu turebe ibikomishkenda abihavugwa. Briton Keita inama yarateganyijwe kuba yahuriramo n'abayobozi ba AFC M23 hariya mu mujyi wa Goma, niki cyaje kuba kivamo byose uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu. Abasirikare ba South Africa babarizwaga mu ngabo z'umuryango wa SADC zari ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo baherutse kuba batamu basirikare basaga 700 baherutse guca mu gihugu cy'u Rwanda. Niki kintu baje kwa n'ubundi batangaza bakigera mu gihugu cya Afrika y'Epfo nk'uko byaje kwa n'ubundi bijya mu itangaza makuru uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu biciye ahangaha kuri Kigali Time, kuko niho hantu hambere ushobora gusanga amakuru yizewe ya makuru aba yagizwe ibanga. Ni nayo mpamvu ikomeye cyane manatangiye kubwira ngo kanda kuri subscribe nyaboneka, kanda kuri subscribe utazigera ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukeye. Namaze gukanda subscribe ronyenywa ikaze muri aya makuru yo kuri aya masaha yo kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu turi tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Mwa ikaze mu makuru arambuye.
Yesirikare n'ubundi twihuse cyane tudatinze tebere hamwe ibya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangaza makuru binyuranye muri kano kanya by'umwihariko na makuru akomeje kugenda yibanda kuri politike ndetse na diplomasi ndetse no ku by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Izamakingo amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko leta y'igihugu cy'u Burundi iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga ko iri mu nzira zo kugura indege karundura. Ni indege y'intambara ku izamagingo ya igomba kuba yakifashishwa mu gucunga umutekano w'abaturage ba kiriya gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanatangazwa ko ari indege yitezweho kuba igomba kuzajya icunga umutekano ku byerekeranye n'ibitero byose bishobora kuba byava muri kiriya gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda byerekeza ku gihugu cy'u Burundi, dore ko atari rimwe cyangwa se kabiri byakomeje kugenda bigaragara ko umubano wa leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na leta y'igihugu cy'u Burundi ari umubano utari mwiza habe na gato kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, dore ko guhera ku itariki ya 11 Mutarama 2024 aribwo by'umwihariko igihugu cy'u Burundi cyafashe ibyemezo bikomeye cyane byo gufunga imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na kiriya gihugu cy'u Burundi. Kwizamagingo rero bikaba bikomeza kugenda bitangazwa ko rero igihugu cy'u Burundi kitigeze cyongera kugirana umubano mwiza na leta y'u Rwanda, kuko cyahise cyohereza n'abasirikari bo mu ngabo z'u Burundi bazwi nka FDNB mu gihugu cya Kongo mu bikorwa byo kujya gufatanya na leta y'igihugu cya Kongo cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo arizo FARDC ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo yewe na FDLR mu gushaka uburyo bakigobotora umwanzi ariwe M23. No mutwe rero ubarizwa ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ugizwe n'abaturage bahara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nubwo leta ya Kongo yo ibingibi itabyumva igatangaza ko n'ubundi ari abanyarwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda RDF ngo zigaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo buri munsi uko bwije ndetse nuko bukeye ziri mu bikorwa by'intambara ndetse no kugenda zigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Byishiro bikomeje kugenda bigarukwaho ni ibyerekeranye na none n'imyigaragambyo bivuga ko abaturage bari gutegura mu mujyi wa Goma ndetse n'ahazwi nko mu mujyi wa Bukavu ni muri Sud Kivu, yewe ni imyigaragambyo binavuga ko rero ishobora kuba yanahurirana n'iri gutegurwa i Kinshasa, aho abaturage bivuga ko rero bari muri gahunda zo kuba bakwamaganira kuri AFC M23 kuko batifuza ko bayoborwa ngo n'uyu mutwe cyangwa se n'abayobozi b'inyeshyamba, ndetse bikanatangazwa ko rero ibi byose komeje kugenda bitegurwa ku mpamvu z'uko M23 komeje kugenda ngo yica abaturage ngo bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko mu bice M23 yagiye yigarurira. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugenda bitangazwa ko bikomeje kugenda bifata indi ntera nyuma yo rero undi muturage rutse kuba n'ubundi yaraswa ku manwa y'ihangu ndetse imbere ya kamera arasiwe ahazwi nko mu mujyi wa Bukavu ni muri Sud Kivu, ndetse M23 yo yaje kuba itangaza ko ari umurwanyi w'umutwe wa FDLR n'ubundi wari wihinduye umuturage aza kuba rero yafatwa, aho bivuga ko yaje kuba araswa mu kabumba mbari. Byinshi bikomeje kugenda abigarukaho ku byerekeranye n'iyi myigaragambyo kandi nibihuye n'ibyerekeranye n'imisoro bivuga ko yaje kuba itumbagizwa mu buryo bukomeye cyane n'abayobozi bashya bashyizweho na AFC M23. Bivuga ko by'umwihariko imisoro mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu ari imisoro ikomeje kugenda igaragara ko ari imisoro ishobora kuba yateza ikibazo cyo kuba hategurwa imyigaragambyo ku baturage by'umwihariko bari muri ibi bice bigenzurwa na AFC M23. Byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho nabyo ndagenda mbikugezaho gatanu kuri gatanu makuru yacu ataha cyo ngusaba nakindi komeza ubare natwe utwereke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usigeze cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko biraza kuba byiza cyane usizemo n'akadarapo k'uwerera mu bicyo igihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo waje ko wakiona mu bambere ndetse katurushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye. Turakunda cyane, reka tubabwire ngo ndi makuru agezweho mu kanya kari imbere ni mujye kuri